Paling enak jadi pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Hari Sabtu, hari Minggu, besok lusa hari Senin dan Selasa, kutunggu selalu dirimu ingin segera untuk mencoba. Lauk sapu, lauk teri di teruban kuayakan, nunggu-nunggu di kamari hayang geraya nunggepan. Lam aro ala doh hijabalin sama katan, uragaro kana ping-ping yang liang pangparatahan. Sakitu anu kadibkeun ditutup ku hiji pantun. Hayam kate hayam berem dibawa ke jero pasar, kuring capek hayam geura eureun ditewak teuing geus kalasa lapar. Kudu masofa waktu makan akhir kalam wal kumingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak jadi pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Hari Sabtu, hari Minggu, besok lusa hari Senin dan Selasa, kutunggu selalu dirimu ingin segera untuk mencoba. Lauk sapu, lauk teri di teruban kuayakan, nunggu-nunggu di kamar